Publiku je bacio u trans pesmom istoimenog naziva, ali da li je to slučaj i sa pobednicom prve zadruge, kako proteklih dana mediji pišu? Pitali smo Milana Stankovića. Sa popularnim pevačem porazgovarali smo na ovu, ali i mnoge druge teme. Pospano. Imao sam toliko obaveza ovih dana da sam danas legao kao da odmorim i skočio i shvatio da ja moram da se pojavim večeras. Za pevača Milana Stankovića nema odmora. Kao član žirija Pinkovih zvezdica učestvovao je u mladim nadama naše muzičke scene, a u slobodno vreme vredno radio u svom muzičkom ateljeu. Mi smo iskoristili retku priliku i popularnog pevača zatekli u provodu. Rezultati su očigledni jer je njegov novi hit Trans sa potpisom hip-hop dua Jale Brata i Bube Korelija prevazišao sve granice. U korak sa Transom je i nova numera regionalne zvezde Severine, koja je ukrstila glasove upravo sa pobednikom Pinkovih zvezdica, šestogodišnjim Ljubom Stankovićem. Ovo je, ja mislim, najmanje čudo, najmanje fizički, a najveće energetski. Tako da to je moralo tako da bude i bilo je logično. Iskren da budem, bilo je očekivano. Ja sam znao od prve emisije ko će biti taj miljenik nacije zato što se to prosto desi. Ja se sećam i u mom takmičenju još pre 10 godina kad sam se ja pojavio. To samo klikne i to osjećate. Osjećate i vi u sebi, a osjeća i publika. Milan i Ljuba ne dele samo isto prezime, već i vanserijski talenat koji je odmah pronašao put do srca publike. Već sada Ljuba Stanković uživa u slavi o kojoj mnogi stariji muzički umetnici još uvek samo sanjaju. Popularni pevač Milan Stanković ne krije zabrinutost za svog najmlađeg kolegu usled tereta koji slavu uvek prati u stopu. Ja se nadam da će imati sreće. Ja im svima stvarno želim samo sreće, jer dešavaju se mnogim lošim ljudima toliko lepe stvari, pa im se ne desi ništa loše zato što imaju sreće, a kamoli nekom tako dobrom i ne želim mu nikakve negativne strane, da ne okusi negativne strane. Mislim da je još mali i da to je mnogo lepo zato što on u tome svemu uživa i nekako je iskren i naivan. Ljuba nije jedini pobednik koji je ovih dana rado slušao savete popularnog pevača. Pri samom izlasku Kije Kockar iz najpopularnijeg reality show programa Zadruga proveo je jedno popodne na ručku sa miljenicom nacije. Iako se spekulisalo da je upravo Milan Kijin novi izabranik s kojim će zaboraviti na emotivni brodolom sa suprugom, naš predstavnik na Eurosongu 2010. godine ruši sve nade i ističe da njih dvoje nisu ništa više od prijatelja i kolega, jer Kija Kockar uskoro započinje svoju muzičku karijeru. Ja sam čuo samo jednu stvar, Severininu, kako je otpevala i to je dobro. Sada imam svoje projekte i ne bih se upuštao sada u takve stvari, ali generalno imam lepo mišljenje o Kiji. Duet sa pobednicom Zadruge nema u planu, a nastavak trilogije još uvek sebično čuva u svom studiju. Sudeći po prvoj pesmi pod naslovom Trans, čekanja će se isplatiti i novi hitovi će vernu publiku i ovog puta ostaviti bez daha.